Your fam, radio station. Lana kunetinkhulumo letimqokwa letidzinga kutsi sive sitive. Your fam, radio station. Farm radio station ivuselwa nguye Mbonga kaDlamini ke DJ Kiteka ke emva kwa empopo wase BFM sanibonani maswati lamahle ke sesiphinze sibuyile ke si iBFM simphathele ke tindzaba ke balalele bami ke kunaleto nje tindzaba letincanyana ke lesimphathele tona ke letiqhamuka lapha ke embiteni yase BFM radio station nguMbonga kaDlamini ke kuna copho ke wana kasondwako ke nathi sacolo ke ubonakale ke lapha ke aveta ukuthi ke ama applications ema OVCs sikavulekile kuwaletha ke eOVCini ke letenhlala kahle ke noma ka social welfare lekuletha nangabe ufuna ku applyela ke uyofundisa ke umntana ke lo OVC so ungavela ke kusukela lapha ke mhla ka 22 January 2024 ngitawuzama ke kumfuna ngimfake ke elayinini ke ukuthi kuva ke iqiniso ke nemanga ayo ke indzaba ke ukuthi ke ama application ama OVC sekayalethwa ke eOVCini ke la ka masihlalisane noma ke la ka social welfare ukuthi sihlaleni kahle liphase liphiko la ndinankulu phinze ke futhi ke balaleli bamnene basenkundleni yasemhlaba yathi kunenzaba ke lapha ke ele qhamuka lapha ke ku Chelady lapha ke ku Chelady lo lapha ke etulu ke emgotshana noma ke emlindazo ke sitawuzama ukuthi sithole kahle ukuthi ngiphi indzawo ke lapha ke kuna Sindi Nkambule lapha ke lo sihlalo ke wanaba labaphila ngema disability ke noma ngalapha labaphila ngekukhubateka mlaleli uvakalisa ke kwendlulisa sicelo ke lapho ke Sindi uthi ucela mane ke sive senkundla yasemhlamba nyathi ke si poseliche esivivaneni ke kunemntana lo lapha ke endzaweni yasemlindazo noma ke yasemgotshane angisiko sure ngalendzawo ukuthi ngumgotshane noma kusemlindazo kunemntana lo lapha lona 12 weminyaka lo intombatane ke lo tholakala ukuthi ke solo afika ke emhlabeni akasati ke akazange sekangene ke esikolweni nayo ke mlaleli wami leyo ndzaba ke ngisathawuzama ke ukuthi ngimthole ke Sindi Nkambule ke lo ngosihlalo kwalaba labaphila ngema disability noma labaphila ngekukhubateka ke mlaleli uthi naye khulume uyacela ke ukuthi mane ke bamphose ke liche SPS Vivaneni bazame kumsita lo mntana ukuthi mane naye abuyele esikolweni mlaleli leti khona ke BFM wena nje hlala ngalapho ke mina ngisathawuzama ke ngiphumethe inkhalo ke ngiyofuna ke lapha ke manga nemaqiniso ayo ke indzaba wena ke mlaleli wami ke usaselalele ke iBFM kodwa ke mlaleli ke sisidecide ke ukuthi vele ke sale sithi formal ke sisitawube sithi nasingena iBFM sivele singene ngethoma ke takhona la kangwane ke isikhatsini esiningi sifuna kuqinisa kakhulu la khona la enkundleni yasemhlaba nyathi ke hlala phasi ke ngiyabuya ke sathawuzama ke bucopho kwa bakazondwa konda ucela ngabo ke bese ke ngiyabuya ke ngithula Sindi ke Nkambule ke lo ngisihlalo ke wanaba labaphila ngekukhubateka lapha ke emlindazo ke noma emgotshana mlaleli ke wena hlala ngalapho ke ngiyabuya ke DJ Kiteka Mbonga kaDlamini ngiyakuthanda Hello, baby.
mlaleli wami lengihamba nako lengiphinza ngibiya nako lana ke ukuthi ke bucopho ke balapha ke kazondwako ke ngiyakuthola ukuthola mlaleli ngicela ukuthi ngizame kufaka nayo indzaba ya Sindi ke elayinini yona ngawubuyela endzabeni yasacolo ke ngawubuya phindze ngimzame ukukhuluma nasacolo kukhona lokusebhizi kancane kiko kimi nababe sacolo kukhona lokusaphithithitela mlaleli wami ngisatawuzama ke kufaka elayinini Sindi ngihambule lapha ke wenzaba ke yalophila ngalokukhubalekile lokucelelwa kufakwa noma kubuyela esikolweni wena hlala lapho ke ngiyabuya mlaleli ngisazama kumfaka emoyeni. Okay ke balaleli bami ke ngihamba ke ngiyabuya ke mlaleli ke sengimtholile ke Sindi ke ngihambule lapha ke eMlindazo ngiyacela ke make uqale uvusele sive ke ungichazisele kahle ngandzaba ya lo phila ngalokukhubatekile lokucela lisitwe esiveni ubese uya addressa nje sive ukuthi ucelani esiveni. Asengibele balaleli emakhaya lokhuluma ngomsindi ngambule lady wasemsambanyathi make lolo buke isiko labaphila nekukhubateka. Nkosi yami sinenkinga malunga ethu sinelunga lethu leliphila nekukhubateka la lelisencane alikaze la esikolweni. Nkosi yami lishonele nabanakekeli balo lishonele ngogogo walo so lesicela sivele sicela kusimane basifunise lapho angahlala khona la kuthiwe khona kuma-way homes basivele amakhaya khona kugcina abantu labaphila nekukhubateka la angakhona khona ngekusaya esikolweni akanabo batali bobabili unababe kuphela ngosinakelelo nifukeni. So siyamcelela mane sivele longamana sivele nalo noma ke longasisida nje ukuthi amana sitakale ngaleyo ndlela langasidakala ngayo malanga lamahle Nkosi yami siyamcelela nje shem noma nginibasibutele njengoba sicabanga ukuthi nasingathola likhale njengabo Cheshire noma ke bo hospice noma ke lo wake waliva nje kumbe lelingasidi sehlulekile kuleli semangayane lisengakakhona ukusebenza kahle. Okay make ngambule ngicela ungicacisele ke make ngambule kulendzaba ukuthi ude batali nguva uthi ude batali unababe kuphela babe kwase kwende kanjani ngababe babe ukhona kodwa akusiyo umuntu losebenzako lenkinga yakhe akanayo imali ngalokwanele ukuthi angambhadalele emzimpofu uphila nje ngemapisi jobhu bogogo wakhe bashona bobabili ude gogo ngala ude gogo nangale namake washona unababe nje umntana naye baba kasebenzi. Okay siyabonga kakhulu ke make ngambule ke leyo ndzaba yakho ke make ngambule shothi umntwana ucelelwa indzawo yekufundza nendzawo yekuhlala noma ke loyo longakhona ukuthi ahlale naye bese ke uyazama kumnakekela umntwana lokhubatekile na mhlambe na ungaveta ukuthi ukhubateke ngakuluphi uhlobo ke make kuze ukuthi sive sitokwati ukuthi nangabe siyafuna kumsita sathi ukuthi sifuna sichamuke nelisito lelikanjani. Ukhubatekele singengasi akakhona ikhamba on wheelchair but la ngenhla ingqondo istable standard stable yakhona kusebenza yakhona kwehla wheelchair yakhona kugeza ingqondo iphilile manje nje akazange athole opportunity yokuthi aye esikolweni ngenxa yokuthi la makhaya kude la ngakhona khambisa khona lencula ko Gravel and labantwana labaphilile abamemukeli ngalendlela lekufanele bamemukele ngayo kakhulukazi baye babe naloko ukuthi ngale wheelchair funa kuyitho ekudlala naye nje bathathe ngale ndlela hey wena ukhona ikhamba kanjalo nje manje ke kunaloko kukhulu nje kodwa ingqondo yakhe iphilile
netandla takhe kuphilile ngilange ntasi nje. Siyabonga Msuthu. Siyacela siyathemba ukuthi siveke sesivele siyitholile ke indzaba yakho make siyathemba nathi ke ukuthi utawusitakala nangabe bafuna ke kusita make ke tindlela ukuthi baxhumane nawe ke make ngicela ukuthi sikivete emoyeni. Shokuthi nabafuna kusita bangachumana nami kuyo le nombolo yami 76940396 76940396. Yebo baba. Siyabonga kakhulu Msuthu, siyathemba ukuthi sive sitawuphosa liche esivivaneni kumntana lo khubatekile make emagama nje make lo ungawabhekisa ke mhlawumbe esiveni noma ke kulabo lababuke inkundla yasemhlambanyathi ke kucela necucutela nje kuthengisa lo mcondo ukuthi nesive lesiphila ngekhubateka naso siyalidzinga lisito wena abanabe nje make ngicela ukuthi usebenzise emaminute langaba nge-60 seconds. Siyabonga babe lesingakucela nje sive Nkosi yami siyacela ukuthi labaphila nekhubateka bantu baphumele ebaleni kakhulukazi ngoba labanye abaphumeli ebaleni ukuthi baphila nalokukhubateka. Lokunye siyacela ukuthi labantu abasethi nabo emakhaya bangabafihli basibhekele sikhona inkundla yasemhlambanyathi official sayilo nje indaba yokukhubateka ukuthi labanye bayazi ukhona make ngihambule emhlambanyathi noma ngafuneki ekhaya ukuthi lo muntu akakhoni ukuthola inhlalakahle yakhe siyabika ko make ngihambule sikhona-ke sinekuyifisa kubo social work labo bamecupho ukuthi bantu baphilise. Ngakho-ke siyacela nje inkundla yonke ibe nalo lolwazi lokuthi sikhona siyadzinga kusiyasitana lapha nalapha kude lo kumele afihle lekhubatekile nalokunye-ke lesikumemetelako noma sisete ema-dates lakahle simemetela ukuthi sizawuba inkomo zocishe kakuzondwako siphinde sicele nalentulo emnindazwe sentetha inkonzo sekuthi umnyaka soyesuka ngoba sinenhlangano sesitawufike sibuyele emihlanganweni. Yiloko lekungakusho malangeni Nkosi yavusa sibambiseni nalo ngakaveli avele nalekuviwa igrant yakhe kabudapha avele futhi sidabusita. Siyabonga kakhulu make Nkambule. Sicela make Nkambule uvalelise esiveni indzaba yakho seyivakele itawuchubeka ke idlalo ke umsakato lase BFM sitawuchubeka nathi sive ukuthi nihamba nifika kuphingelisito. Siyabonga babe kakhulu, siyabonga kubambisana nani malangeni Nkosi yami. Sicela ukuthi nivele lapha nalapha siyabonga. Siyabonga Msuthu. Kuphuma make Nkambule ke lapho balaleli base BFM sikhuluma ke indzaba yala abaphila ngekhubateka ke uthi ke make Nkambule ke abantu labaphila ngekhubateka ke uyacela ukuthi bavetwe ke enkundleni ke kungabi nemlo okhubatilo phila ngekhubateka enkundleni yasemhlambanyathi lesingamadi siyinkundla. Siyacela ke ukuthi ninende kanjalo ke nine basenkundleni yasemhlambanyathi awuthi ke balaleli bami ke ngishintshe kucalata ke ngigijime ngiye lapha ke kusaqolo nathi kazondwako kubucopho ke indzaba ke lebese sivele sikile sayithi nje fahla emoyeni ama-applications ema-OVC wena hlala la mlaleli BFM kulethelele leto indzaba 2 ulalele ke uthi ngikuphatheleni ke ngi-DJ Keteka. Nangu ke babe sacolo ke balaleli ke sengihambe ngabuya naye ke ungiphatheleke tindzaba leti fake ekhatsi ke ama-application ema-OVC babe sacolo sanibonane emsakatweni. Siyavusela Nkosi siphilile. Siphilile nathi babe sacolo ke siyeva siyabona
kunetimemetelo lesedivelele etinye tibhalwe phasi tibonakala ukuthi ema-OVC applications kayatholakala ke ofisini letenhlala kahle ke noma ke ka social welfare kukhona lobonga ku addressa sive sesenkundleni semhlamba yasingalokho. Siyabonga Nkosi, kungaba kusho nje ukuthi emaswati akalithathe lethuba kulabo labahluphekile bavuke khona njengoba bathi kuyavulwa njengemsombuluko baphuthume baphathe konke lokudingekile ukuze bakhona ukusetakala ukuze abantwana batokhona ukuthi baqhubeke bafunde. Umusa nje ukuthi lo nalo uvako akakhona ekutshela lo munye uma kuvamisela ukuthi bese basikhathi lesifishane kusheshe bese kuyavalwa. Okay baba sacela ke kuveta kabanti nje esiveni ukuthi lokudzingekile nje sive lokudzingeka ukuthi sikuphathe na siyawucelela laba ama offices kungena ke etikolweni ukuthi baphatha ini. Kwehlukene kabili Nkosi. Nangabe lo mntwana angulonayo umntali noma lona mntali munye loshonele ngulomunye umntali. Kudzingeka ukuthi aphatha certificate sokutalwa semntwana nesitifiketi sekufa semntali kulolo washona, aphathe ne-affidavit lefungisiwe yemntali lophilako lichaza kabanti ngalokuhlupheka kwakhe, incwadi yesikolo lapho ayofunda khona umntwana, incwadi yemphakathi nayo ngikhuluma ngakho ukuthi umntwana uhluphekile bayamali community, bese kuba ngumatisi i-ID yalo mntali lokhona. Kulesigaba sesibili ke Nkosi kuba lapho khona ukwazi ukuthi batali bakhona bobabili mane beswele, lapho ke kudzingeka ukuthi umntali aphathe isitifiketi sekutalwa semntwana, incwadi yemphakathi likhuluma ngaso simo salelikhaya noma ngokuhlupheka kwaleyo family, bese kuba incwadi yesikolo lapho khona umntwana ufunda khona, nakhona phinze kube ne-affidavit libhalwako, ibhalwe ngumntali, nabathatheni ibhalwa ngomunye umntali, kepha-ke nabangakathathani bayibhala bobabili le-affidavit, bese-ke sebathatha lokhu bavelana ngomsila ka-social ngawo. Nangabe konke kuliciniso babe sebasetakele bantwana bahlangabethe nohulumende abaside. Nkosi. Sibonga kakhulu babe sacolo ke kuveta ke lo mbiko, ngicabanga ukuthi ngombiko lo umcoka kakhulu ukuthi sive senkundla mhlamba nyathi siuthole ukuthi ngalesibili ongamsombuluko lihhovisi la ka social welfare livuliwe kumukela ticelo tema OVC baphathe ke cishe tonke timbolo sotibalile ke babe sacolo. Siyabonga babe sacolo ke emagama ekuvalelisa. Siyabonga kakhulu Nkosi, ngapha kusho nje ukuthi emaswati onke akasukume bayekele babukelela nabantu abahluphekile. Nabe nawe uvile tshela lo cabanga ukuthi uhluphekile makhelwane, uzele livangele litokolo sihambe kwekugcineni funa kusetakale bantwana nalabajuke nenkundla-ke ngingasho ukuthi nabo abaqhubeke bavele ngale ngasenkundleni mhlawumbe nyathi nakhona sinalo lihhovisi laka-social but afike basetakale nabangalana bozondwabo ubhunya bakhona ebhunya nakhona bangahamba basetakale. Siyabonga kakhulu Nkosi. Siyabonga babe sacolo ke sibonga kakhulu babe sacolo niqhubeke nibe nebusuku lobuhle noma ke tikhathi letihle nisasebenta. Siyabonga kakhulu Nkosi, nani nibe nebusuku lobuhle Nkosi. Siyabonga Nzamulelo. Uphuma babe sacolo ke lapho ke eBFM umlaleli ke bengikhathaleke leto tindzaba ke umlaleli ke ngiBFM mina ngikhathalele kakhulu ke ile nkundla yasemhlamba nyathi. Ngithanda kakhulu ngenhlitiyo yami yonke. Ngitawenda sure futhi ke ukuthi ngiyayiletha yonke imibiko lefanele ukuthi ithole inkundla.
kakhulu ke sitawugcizelela ke kuna indzaba nayi ke yama ke ngihambule sindi ke lo lapha ke emlindazo ke ucela ke kakhulu ke balaleli ukuthi mane ke sisite nakumntwana ke lo saswele ke balaleli bami ushonelwe ngogogo lebekahlala nagogo lebekamnakekela ke ukuthi ke acisha athole cishe tonke timvo ke na siyacela ke balaleli bethu ke ukuthi niyawuvele nento njalo ke uyishile ke inombolo make ke ithi 76940396 cela manje niyithinze leyo nombolo ke bese ke niyahlanganisa ke ukuthi ningamsita kanjani ke make wase ke uyagcizelela ke nababesaqolo ke ngalana ukuthi ke ama OVC applications asavuliwe 22 January 2024 lapha ke ema OVC ni ke aka social welfare kwakho ke mlaleli ke uthi uphathe tonke tinsita ukuthi ugcine usitakele ke ukuthi ubhalise umntana ke phase liphiko ke lema OVC ukuthi athole ke umfundzati sikolo simcoka kakhulu ke BFM sithi sinithanza nonke emakhaya sanithanza asingeke sayekela kunithanza angeke sayekela kunilethela tindzaba Ngumbongo kaDlamini ke yawuthanza ke ukuthi la nikhona ke balaleli beBFM nibe nobusuku nibe nemini nibe nelanga lelihle lapho niyithola khona Ngithanza nonke emakhaya DJ Keteka ngisuka lapha ke kaZondwako kaZone 2 ababe shivuvela muva amaseko la angase groundini emavolovolweni opposite ke sikanye ke eceleni nje kwasesikanye ke esikolweni kwamele sandane sambane Ithi ke nonke ke balaleli beBFM nithi la khona nihlale kahle nibe mnanzi nithanzane ke ninakekelane ke safama kugcina ngalamagama lathi singaqala ngaloko lesinako lokuncane kwamele sandane sambane dlalisane selane sixwayisane sibekelane kuze kuchape nesitha dali ngalomuntu wemazelo ngicabanga ukuthi this is the only platform lesingenda ngayo ukuthi bani bagcine bavile ngokuthi sive sesemhlamba nyathi sifise ukuthi sibe kanjani Fam Radio Station.